vreme kad su potpisivali ugovore gradom, pa su tako to i napravili, kao što sad vidimo, ja? A sad županijom, pa ćemo tek vidjeti, ne mislim da će nešto napraviti u smislu da mi imamo neki projekt, neki rezultat, o tome nema spora, to su dokazano nesposobni, ali se pitam, koju razinu kriminala ekipa i gdje sve priprema, i šta odrađuje ispod površine, ili to je taj mentalni sklop, Pa nije slučajno HDZ osuđen kao kriminalna organizacija, pa nije to tak, samo neko se sjetio, nije to nikad se nije u povijesti Hrvatske dogodilo, E sad, dakle, ta ekipa sa svim svinjarijama, sa činjenicom da tamo, mislim, bezočno bolnica laže da OBHP i dnevna bolnica koji kasne, koji su trebali biti gotovi krajem prošle godine, sve je ugovoreno. Da nisu ugovoreni i da je kriva prošla vlast jer nije osigurala sredstva za tih 15 milijuna koliko oni još trebaju dati, a na istom toj seansi, na istoj toj skupštini županijskoj, ti isti tamo javno vele da imaju 50 milijuna viška koliko im je Čačić ostavio na računu. Dakle, pa šta nisu platili onda to što su trebali platiti? Dakle, laž, kao i obično, čista, gola, presna laž.